أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وتكف إكاو نيو ستهميلي مردونغو مبابي هرما إباجيها توينو الواقع القمري بلا قناع. وأيضا نولا وتكف إكاو نيو ستهميلي مردونغو هرما إباجيها بارزا كوموري. وأيضا نولا وانريكاو نيوز تهميلي مشاركينا nasi harima zipajiza hanyu khasatan ani wamnizungu kana ngani harima khairi na amani o mahalani ikao dundio danyine zefami za hanyonsi pia biidhnillahi taala. Wa aidan na mbushuriani muhamwema wa hijri ikao du birao kwa leo unu inshallah taala mnizungu jalikano muhaunu ribali khairi na amani wa hele taifa la hatu la Komori nizifamiza hatu sonsi inshallah taala. Siku leo stabanijiri hadisi qadiyya ukana iyo miongoni mwa qadaya almuhimma jiddan jiddan. Yo qadiyya kao hadaf ye principal nitahao yo muhimu nitahao lokana nshindeni nisaidie mbabi wala wanrikao wau shuhuliha na ubunga mission za kipolitiki wa khasatan da wala wanrikao ngwabenu hao harmaze media haku wa khasatan da wala wanrikao ngwaona ngwau harmwezi na wala wanrikao ngwanzao waki harmwezi ikao ngwarumiao ze media zonsi pia no ili wakinaize eshab ya Komori hawari kinaize si wanrikao بطبيعة الحال ngari wadungao. Yodi hadisi hangu mina nyilelo rjo hadisi harma baadhi za daqaiq biidhnillahi taala. Hadisi dokana yu hadisi khatir haku wa muhim aidan ukana arshinderelewe kana ngabo taktik ikao zoru milwa wakati ikao ema politicien na wala wandu ikao ngona fikra wanzo wazitekeleze no ili wakinaize mujtama ili wakinaize shab zikouru mila no ili wawasilishe zile fikra ikao wazita hao harmwe science politique harmwe ilmu ijtima harmwe sociologie harmwe ze majalizo ntipia au hayati pia ze uslubu hizo zouru milwa no ili mtu akinaize taraf al-akhar hao mtu akinaize emrikao hadisi naye haumru akinaize wala wandukao ngwa mwishili yao. Hadisi hatu lelo ngarjo hadisi hafikra iparao al-mughalatat al-mantiqiyya. Mughalatat mantiqiyya. Fikra dokana fikra hiyo dokana ngamina fikra asasi nanzoni hadisi minawe nanzoni hadisi damina wandu walakin ngabo o fotizilo bala hau o mukaddima njwandi se hadisi hangu ni wasuli harmwe natija izo sindizo nsahau asli shanga msahau nongozi ndo jina bimana izo foti ikao mara ya mwando ujuzishia mrufu kitikazi langizo logiki yodelar kwamba mughalata mantiqiyya bimana ngamina fikra tainu ngamutsanganywa na fikra tain tilawana natija natija ngiyo mukhtalif tamaman na ila hadaf yandisi au ila fikra ka yandisi. Fikra asasiya yo muaqada jiddan sha amjo sana nifanye tabsit ya fikra hiyo. طيب yo strategy ikaw yorumilo harmwe politique yo strategy yorumilo harmwe sociologie yo strategy ikaw sonti pia winji wa hatu si urumia strategy hiyo ijomkinisha kanga borlona maarifa hizo nongo hizo borirumiao ijomkinisha kanga bandu tilqaiyan wote rumia system hii almughalata almantiqiyya fikra ikao logique shaho irumia ilini parse fikra ndo jina nikinaize ndo jina na we fikra na irumia yote de fikra ni tahau shayo tahau dukana nukinaize harma fikra ndo jina yodir ko hamba mughalata mantiqiyya. طيب yoyoru milano andu wenji rumilano andu dini monolelo harimaye hafla
yahe omwaha wa hijri mwone fundi ikao do yarongoa harima omkonsi wa rasmi wakalelo izo ya hamba hadisi eleze ya hijra ya mtume waeleza namna maswahaba wa ila akhirih. Walakin hata humuzoni kamro dwanza angaliesho ya kotaha doko hakotaha hajafanye tabrir ya kalima ya parolamba ukana ya rais wa daula ola fundi wangu donc ye fundi ya korongwa bala lelo ye hadafu ya kotaha bala side hadisi ya hijra side sherehe ya tekeleziwa dokana ya jafanye tabrir ukana rais wa daula ola fundi wangu sha harumie uslubu kwamba ukana almughalatat almantiqiyya hadise qissa ya hijra ya mtume nabiyullah Muhammad alayhi salatu wasalam wandu wakansiwa mushilia hata hawasilu banu yeye akanza waswi ukana rais wa daula ola fundi wa idhan yudir kwamba mughalata mantiqiyya wakomwa lazima urdo shindare rambwaze zedima gauchizo zoru milano rohe politiki daima mwishi rais wa daula nyishia wandu wenji wakozi wakorongoa na turenga mithal basit rais wa daula uvumbwa ayazinji kangu uso urongoa tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha aya zinji kan yudozishia na bazo aya sahiha بطبيعه الحال آية يكاو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يكرميو مصطلح وكي ديني هكو قطعي الثبوت بمعنى كان آية ثابتة زوارد وقطعي الدلالة بمعنى كان معنى يكاو يكوتهاني ميزنغونغي واضح كتي هرمي دائرة إلى ركوهم المتشابهات كتي هرمي الدائرة يو فكرة أساسية ايضا yoru milane nwandu wa mji nwandu wadi fikra hiyo daila kwamba mughalata mantiqi de fikra ilo logiki sheshi tsahao ndoko zindwa jina de yoru milane nwandu wadini monolelo yoru milane ma politicien monera iso daula bahero ngolelo ardi mono wandu wasatse na kango harmo umushtama wako hadisi fikra hamaliyo طيب uskwaleo ngar jorenga na mudha jimbili rizi hadisi emanamba kana garjorenga na mudha jimbili dokana no iliri sijorenga wakati mwinji yomonsi abili no iliri joshindari nike amthila zijoka hawinji no rirambwe fikra inu shelea risijonji ya harimao mgala uo renderi do amini ndongo ikawiye asl sidizo zitawao shaba laka ritahao fikra ikawiye fikra hiyo fikra ino jina sijana fikra ya mwando no ilinu wasulisha harma fikra ya sasa bimaana kana nga mwanzoze akli za hatusi wa komori ziluka hashir na migala ikaungaritilwao litingu amini fikra litingu vuriziwa haina usiku طيب na radiseu hadisi ye fikra hatu ramba kana leongar hadisi fikra iparao mughalata mantiqi fikra ikawiyo logique lilwahla alula wakati ujuanga le fikra hiyo ujuambi le fikra hiyo shahomuni bala ngabo fikra khata itahwao hiyo de tahwao amin si de fikra ya kweli si de tahwao amini abadan nganza wewe amine fikra ya khata hiyo dio itahwao طيب namangali ina mudha jia mwando rabakana ngarengo na radisera iswahi daula ikao da imani yorongo haku luvumbwa ayazinji ardini husha do makana rtoweze fatiha ardini husha kama o Afrika wartukuza warnikae inyo Afrika ardim parunga ekanga mosheli yao kana paro jahafanya feti wa hafla ya kanku hobeti salamu kana hanikiwa mdai ne mashababi la arabi litanmia wa misiri ardinga bwandu wa pwadaira na dhikri wa maroku wa parahuja wa jawamnika mdai tena yozidu kuruhaku zifikira hizo طيب aya mwandu ikabla zarangali daima rais wa daula parotekeleza aya arambia kana wama tashauna illa an yasha Allah
bisenga moshelewe aya hiyo hanyotsi wakati ya himahar ma jumhur kabir ya kuelezo wakomo ukana ze voti za jiri o wandu ikao wende harma ze voti zila wonti pia wala weti da wonti pia watina kana afanya istithna iyam shadu kana Mwenyezi Mungu hawafikisha mwezi mzima hahibize voti dalili yaito wahindi harambia ukana wama tashaun illa an yasha Allah. Na mwangalie aya yo aya ya kweli aya ikawo qat'iyyu dilala wa qat'iyyu thubut aya ya waridi harmu Qur'an ikawo kabati shaka maana ketina shaka harma maana he aya hiyo shana mwangalie namna ikawo yurumilwa aya hiyo wama tashaun illa an yasha Allah. Halafu haja hii fasiri ukana wakaujiri wizi ikawo heni ndongozi jiriyo yo Mwenyezi Mungu uzifanya hata wizi wakojiri harima zevoti. Mwangalie mughalata mantiqi ti fikra mantiqi aya ilo sahih ilo logique shashitso hao wahambia ukana balai wizi kao wa haram wajiri ulako jajiri hemruwaye walakin ujiri bimashiatillah huhanza Mwenyezi Mungu sayo ujoshinda ustaslimu ya akli ya haho bumkomori bumana mkomori kana ezajiri lazijiri huhanza Mwenyezi Mungu abo katiyo kabati niqash kabati mahadisi kabati deba huamini fikra yuhamba mughalata mantiqiyya wakomwa yo aya bili تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يو آية إكاو دائما يهشيني رئيس الدولة يهي تكلس وكان يمريكاو نكيواو يزي ولو هنزهم يزيمو يمريكاو يكوبوها يزي ولو هنزهم يزيمو آية صحيحة شايشي تسهواو fikra itahwao yode tso sahiha yode rambakana aya sahiha qat'iyyu dilala wa qat'iyyu thubut walakin maana yatahwao wewe amine fikra ikao de ilo khata shatidi ya kweli aya yo irenzi shanga zo amini kana mimi wona renga yezi wonlo yezi ula Mwenyezi Mungu anikayo shatsindawe bumkomora wewe henda harmaze voti wenda wavoti wenda bi iradatika anta wenda watiyability la ulatsindawo shaula Mwenyezi Mungu donc eshitsa wao yabo dokana ketubidi uke na i'tiradi uke contre na fikra hamandiyo mana ezajiri wala Mwenyezi Mungu azifanya yonika mruyezi shatsindawe wewe henda watiyability ركي دقيق هرمي مسألة وحذر أيضا فكرة أساسية. طيب فكرة أساسية يرام بيكون نراد شكر نعمة إذا كم شكر نعمة بوكم كم جنا مرونين تبية وبئس المصير. فكرة تلقون شكر نعمة ما ناس تبيان كرسوليو كرفونغو تسومو كرشكرو Mwenyezi Mungu la bukana ngabo fikra itahwa bala ukana kakar jambi ya kana Mwenyezi Mungu na ujaze kheri bora Israeli dawla izofanyao hapo he nadhari ya hahe sisinga si fi dalali mubin yudio kubidi wako moriwa amine fikra donc ngasi harma mughalata mantiqiyya bwakum wanama mashabab zi aql ritizizi zi aya zirumilwao banu rekade wa Israeli dawla rekade mafundi wa dini kangwa rongo wawe janibu ya he politiki eshitso hauti de aya ila ikangu aya sahiha la eshitsa wao de fikra de siyaq de dharf ikangu hadisiwe aya wi amin zi fikra zi izo tsawao zi amini wewe mkomo. طيب رئيس الدولة bakana doto waze Fatiha toweze Fatiha wakomori wa amini ukana kabati ndoko juenda pakabatu la Fatiha
وهذا مو صحيح. شادو كان ري امين كان هني نرونغو ابو كake jatolo fatiha abo keno henda sayori amine fikra hiyo na bo to fatiha waombe Mwenyezi Mungu hiyo fikra sahiha sha eshitsa hao mkomori dokana uaminizi la nrongo ikao ngwazifanyao ikao kaziti na sila na ila fikra al-asasiya rafika na sina harmwe dawla sayongo ajuambia kana naritoweze fatiha kazila wa rafika na sina harmwe dawla kwa jazifanya abonga ajuambia kana Mwenyezi Mungu kajarinike kabuli rituwa fatiha sha Mwenyezi Mungu kajarijibu shurishitsa weleo mkomo. Idhan yudi fikra al-asasi narinjimbabi detail harmazi aya hizo. طيب zi aya razifungu abu harmaizo rahamba pia sahiha zi aya zafungu likawa ma tashauna illa an yasha Allah tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa aidan nazla fatiha nikana shukri aya shukri neema hizo pia aya sahiha wa sahiha lakini shitsa wao tsidize aya hizo wakumo amadena mnastekeleza lokana nganzuwa je wale zi aqli ya hao bukomori ya bili wa kinaize na fikra ya raru wanzo hambye ukana ladhimu kendasi shole shitsa wao wanzo ule zi aqli ukana hendrogo zijiriyo ngazijiriyo he kwanza Mwenyezi Mungu ya satse na nganzo aminize fikra yo kani ndogo zijiriyo ngejiriyo kwanza Mwenyezi Mungu ya satana anzo uri amini izo ndoko ndo aruzitsa wao yapo harmaze aya ikaunga zitolwa rekade mafundi wala walo harmwe politiki rekade rais wa dawla rekade wandu ikaungwao yalufuna lafati hukuma nehezi kaudeliyo wa aidan wala wandu kaungwa harmwe opposition bitabiat alhal sha ana bitabiat alhal mimi nikaamini kakumoringa sina opposition sha ila yani la kasna hama iPhone 14 kasna iPhone Pro Max yani nuskha muhaddatha shadukana wanu ani ngo harmwezi bahe walangwa prepare waje nuskha joka afdali rahana wanu waridhulum. طيب للوهله الاولى كم زمان غير فكري ايي وكان وما تشاؤون الا ان يشاء الله جدليه وكمور ikaula dhimu likansir li fikiri harmo janibi yo masala ikaonga mjukana zonga mzijuwao nyonsi pia nywandu ikaonga nyibanu shadukana reshele zize ze fikra ikao ijomkilisha kanga bwa nyasi ikao zihibu hosoni mao sha amjukana zo fikra mzijuwao le suala ngilo bana suala ikao luzisi wani wandu wenji ni maulama ni mamufakirina ni wandu mafilosofi mwanadamu ikaonga rimonao harimo dunia hii gihanga hurriya au katina hurriya wa bimaana kana yeye ngujendeso wa hayati waha wakati ajenda arengebilite yatiye harmaye sanduq ya heze vote yeye ulanda hawa do hurriya wahahe haubalanga abo mrikao kuwa haubalanga abo pwa haubalanga abo Mwenyezi Mungu heni jina jomnika reka Mwenyezi Mungu reka kuwa de haina bahinu kaungende sawi mwanadamu wala imbalia hende hatia ability hawe mwanadamu wa hawa inge hur yafanyize nongozi bisuala muhimu jiddan harma masala hii wanyanyasi walo harmwezi ni mafundi wasatsa wanzo ukinaize bomkomori warikinaize ukana sisi karitina ila hurriya wa ufanya zila ndongo ikao ngarjuo na maslaha izo dimana ukora mbokana wama tashaun illa an yasha Allah ukana kabati ndongo zijirio harmwe dunia inu ikati de mashia ya Mwenyezi Mungu ukati do hanza ha Mwenyezi Mungu na boyo fikra khata yo fikra muhimma jiddan wa khatira ukana heni barongo ijirio banunge jirio hanza ha Mwenyezi Mungu fikra muhimma jiddan kana abongo atowao ila hurriya wa mwanadamu amsomnikani mithali ya aqi ya leo mwanadamu apashia gari ligari lila lendeli reme mwanadamu honziani emdo akobida hukumlano de chauffeur au de gari
ngarjo ra hukumu le gari hau ngarjo hukumu shoferi بالمنطق بعقل. وكان بس هينو قصنا ما ندم له هرمي أرضين نزم قوي مومبا ينبها هرمي أرضين يمنك عقل يجي فكر يوم يوكنا وهديناه النجدين يوم يوكنا قبوا عذاب قبر قبوا عذاب يا هي جنة قبوا عذاب يا هي نار هلا فيها جيم تو إرادة هي ما ندم ولا كسنا إرادة كسنا حرية يتصرف. طيب زبارين ديم هنزامبي منا نار جهنم طالما hambuho ila sulta yako bidii yeye yajitunguli. طيب mimi ho henda Mwenyezi Mungu namwambia kana tifanya madhambi ho hanza ha. طيب zabarindi untio harmoe nari jahannam wala yasali zabarindi wala koswali he hanza ha mimi natukoswali tikoswali ho hanza ha. طيب zabarindi joni adhibu mimi wala njembebo masala nganzor fikiri wakomo wanyanyasi walo harmwe sultani mafundi wanzo walezeze akili za hatu ukana wa matashauna bomkomori illa an yasha Allah. Kana wewe sawa na gari lendao la baliwa ni shoferi shoferi wa Mwenyezi Mungu wewe dele gari wewe mala ujenda ufanya heni ndogo zujira harmwe gari lila wewe kusina ilaka fanyeze ndogo zila de shoferi na ndo larambakana Mwenyezi Mungu walillahi almathalul a'la. Kama ngalio fikira khatira ikao wakumori ngari daima ngarsingo tinwa harimwa ifikira hiyo. Idhan yode fikira kangwa nzuri hada warumie ila kwamba mughalata mantiqi fikra ikao geologiki shashitso hao yo fikra ikao side haqiqa juzu ni haqiqa litahwa. Dokana wewe mkomori wakati ujenda huvoti bala kuja voti wewe he irade yao shanga bo mria ubalia kuwa samia libidakia heni isimi kango jongo jweni kare kango jamba Mwenyezi Mungu re kango jamba poire kango jamba kade naturally de hena ba hidu jweni ambakana ngende sawe mwanadamu yedi ambalia ya henda yenda yako tie ability wabitali hapo bwa komori ngasi harmwa fikra asasi yambao kana mwanadamu wewe kusina huru na buyu khata wakuma mimi wakati ni kohenda nende na voting amvoti he irada yangu ohoria wangu titungwa fulani amjovoti fulani wewe utungwa fulani ngojovoti fulani shawanu ngwanzwari hada yode fikra al-asasi. طيب اشيتsa ho banu hindi harmo fikra اشيتsa ho banu lokana qadiman harmweza mazahale wadoka nadharia uka theory ikupara de sulta ilahia na ila pouvoir ya Mwenyezi Mungu iyo idoru mila harmema chrétien hale wakati maliki ne makingi wakaya ukana ketubidi mria dukana ya duka opoza na ila sulta na ila yeziru mao halafu wajamba kana henizijirio ngazijirio he sababu ya Mwenyezi Mungu hata ye sulta hata ye yezi ikaunge nikiwao wangu ilange euniko wangu yezi wala Mwenyezi Mungu edi amniko sulta ila na we sulta nezi ila mingoni mwe haki ya Mwenyezi Mungu kitubidi ukena i'tirad uke opposane qarari ya Mwenyezi Mungu maana hini mlikaunge na nge opoza na qarari ya Mwenyezi Mungu awe masiri yahe ain ila nari jahannama wa bi'sal masir. Iyo de namna wanyanyasi wanzo warelezi ukana ye sulta ilone raisi ulio woya basa inu sisi wakomori sisi dinamnika shaule ya mnika Mwenyezi Mungu dimana jahambia ukana tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'a al-mulka mimman tasha yini mana jahambia namna ukana yezinu wewe mwana watu ni mkomori wote diwani kezi beke kweli ubalia ndio utability sheya ubalia wala Mwenyezi Mungu ndio ujaili ya univoti yonda ila kwamba kana de theory sulta ya Mwenyezi Mungu iyo fikra hale ya dorumi
warikao wakahar mwezi wakotahema muwatini alkiram watikena opoza na ila fikra ni maliki hauni rais wa dawla wajawa wa hadaya wambakana ya ila juzu ya hii sulta ya Mwenyezi Mungu. طيب ikari sordiru selesu ala wilo dehena mrikanga mjumu zisa fundi wa dini dehena fundi ka mwanadamu wa mwanadamu ka usiamba kana nge musayyarun au mukhayyar yeye ngujendeso haungwendesiwa mwanadamu ngena hurriya hukasina hurri iyo yujadalia iyo fikra ikaungi njo hamade bainji mtusani mtie ni harmwe masala iyo mananga jonje harmwe masala hedini ngejonje harmwe masala ma filosofi ngejonje harma fikra nyingi karna ruhaba nulelo ikabwanzari hadisi ejanibu wa khasatan ikabwanzari naqishie fikra yori hadisi ejanibu ya filosofi manabanga rionda tari wasulu kana kabati Mwenyezi Mungu ijomkini shari wasulu namna hiyo harma fikra hiyo ijomkini shari ndiri parsema filosofi wajo amini kaka Mwenyezi Mungu ukana fikra yo juna mushkila harma ma filosofi juna mushkila harma wanduka wa amini kama Mwenyezi Mungu haina imani kama uniyo maana hiyo fikra hilo asasia fikra mihwar wa fikra asasia mwanadamu mjomo na harma dunia hii wenge hur isofanyao ukana leo tirenge portable yangu inuti jusa banuti jusa he namna nanzao habanunga Mwenyezi Mungu da jaindia na jusa wa hakadha donc narinjia harma fikra hedini bayo de jori saidia wala basi wako mwari amini Mwenyezi Mungu na rinakisha fikra rinante janibu he falsafa ya filosofi maana ijori beha harma malania hule kwa karna uruhabanu fikra ima ulama wa hedini waunjiliana wafikiana ukana mwanadamu ngena janibu mbili janibu ya mwano dekana ngabo janibu kao yeye katino hurriya ya tasarafize ndongo hizo janibu ya satena ngene hurriya ya tasarafize ndongo hizo janibu ya mwano ikao mwanadamu katino hurriya ya tasarafi dokana wewe kujajitsungulia kao ukimkomore wewe tulojitsungua cha Mwenyezi Mungu aye liyatungua ukana wewe ngojo kukamkomore wewe kujajitsungulia mbabaha wewe kujajitsungulia mbabaha wandama kana mimi wanzo mbabaha yangu yake fulani mzazi yangu yake fulani abada wewe tulojitsungulia wewe namna huwao eziongoza wewe namna kutuzi njata shaila amalia physiologie ikaunge jirio harimo eziongoza hao ngohuo donc ngabo jani ya heze ndongozi jirio harimo mwanadamu ikao katino wa hurriya wahai mbaba de usra ya haho do mahala ni wazaliwa wakati ujuko hufa de umuri wa haho wa ila akhiri izo kutina ilaqa izo Mwenyezi Mungu uzifanya nidham system ya nyanti ikao reka huanza reka kwa janza ngejohu hendesa طيب fikira ya sasa dokana ngabo zila janibu ikao mimi ngamina hurriya nifanye izo njona munasib ya hangu mengoni mwizo dokana dena vote yembrikao ngabo mononge nge maslaha wa hei dawla ya hatu iyo mimi dejo kwenda na vote shati Mwenyezi Mungu juko nipu manaha niko hurriya wa hangu mimi nende na tsunguwe mbrikao ngujwendese dawla ya hangu riwasuli harma khair wa aman haune dina voti mrikao ngujuka mwizi na mbobofu wa ila akhiri fikira asasiya wako mimi amjotsunguwe imani na nzoni amin iyo juzu hurriya hangu amanzoni ke kafiri amanzoni ke muslimu amanzoni ke buddha amanzoni ke sikhi amanzoni duambudia deheina mimi de jotsunguwe mu'taqad ikangwa mjugu na maslaha ni amin iyo hurriya ya hangu mimi kejanji ya Mwenyezi Mungu kejanji harme mashiatullah kejanji harma ila ikana Mwenyezi Mungu de wanzo zenoko hizo abadan ma politicienne mafundi wa dini wajo wala aibu daur harme janibu
watanganye na ila janibu ya mwandu ramba ukana ngabo janib ikaw mwanadamu katino huria wa hai wawu wazitanganya zonsi pia ukana wewe mkomori mwanadamu Islamu mkomori kutina huria shayo hendeso Mwenyezi Mungu wabidalil kwa juhambia ukana wama tashauna illa an yasha Allah wa huwa mkomori hukubale fikra hiyo kuja shinda umaizisha kana ngabo ndongo ikao izo sahiha mimi ntina huria wa hazo ngenga mina ndongo itazinu ikao mimi ngamina uhuria wa hangu nzinjie nzifani wabitali ikana mangara hadiswe fikra hiyo yodo banukana Mwenyezi Mungu hanti taklif ukana hanti thawab adi hanti na iqab ujoni kwa thawabu ariuni kwa ukuba zabarindi dokana ngawe na juzu ya huria wao Sha Mwenyezi Mungu ajijao haadhibu wakati kao wewe kutii huru manabo wajuka dhulma nije nifunge mru nimwambie kana fanya ndo atakadhaka kajafanya ni Mungu hapo dhulma ya akilike ni kubali fikra mali lidhalika ngabo janib muayyana muhaddada ikao wanadamu ge huru janib muhaddad ikao wanadamu kati huru طيب المسألة حتى مسألة سنجيبها بالتت نا إشارة متت يا رمي فكرة حتى مسألة هي الجنة والنار وكموري إكاد نزاري فني تعمق رمي فكرة مسألة الجنة والنار عذاب وإلى طب ما علماء ورقورا بكان إلى فكرة خيالية فكرة كو التي فكرة يعني بالمعنى الحقيقي كو سيسنغري نلامسه harmu hayati watu ukawa ndio komemro domro ula hal omro kao Mwenyezi Mungu ya uvumbua daunu lo duniani ruona embe wekao Mwenyezi Mungu haivumbua dembe wekao iwasifu la harmu Qur'ani wa dinamna ila hawi ila sura ila image Mwenyezi Mungu yatokanza ya ikurubi harmu aqli ya mwanadamu no ili ya jushinda ya elewe ya nas ya khitab ya aya ila image ya tukanza itsengeleziwa no ili dushinda urambuye fikra hiyo fikra asasi armwe janibi lidhalika kar anzar njarme mas'ala he janna wan nar yunji harma ila janib kana mwanadamu nge na huria mwanadamu katulona huria wao hufanya ndo wata kadhaa ufanya khairi ujo liwa khairi ufanya mbi ujo liwa mbi maana hizo juzu ya huria wao في الأساس لكن زرهamba naslema ulama naslema politician ikao wajawa tanganye fikra hiyo waitia harama sala wahida waitia abantu wazima wahambiokana bomkomori wewe kutina irada wewe kutina hur wewe kutina huria shaizo ufanyao pia hizo dohanza Mwenyezi Mungu rekambi rekanjema wabitali hata ila voti kaungo ndo uvoti hata ila ezika ngo ndo watie ndo wanike mru wala wati lozifanywe wewe walakin wala Mwenyezi Mungu ufanye zanongozia masala khatira jiddan harma ijanibi ndio maana makana ikatwa nzari hadisi fikra hiyo ngejoko tsongozare ndi harma masala dinia masala ilo harma masala janibi din haku na bange tukori njarma masala qada wal qadar abjukana hiyo masala hii mafundiko bidii waje kensi wazifasirisha talama sisiri hana janib ya ubukine mabize janib hizo ngajusha ndari hadisi wala ujuze basit kabla zaman leo fikra qada wal qadar fikrat al qada kadi qada ya Mwenyezi Mungu madha yani dokana ya ilmu ya Mwenyezi Mungu al-azal ya hali hashindi hajokai mwanadamu ya muumba woi gujovoti fulani usiku fulani saa fulani هي علم يها الأزلي ikawede yaumba mwanadamu hamuumbu hajuwezi wajufanya pia ranzi ujazeti kudura Mwenyezi Mungu dokana zila ilmu ya Mwenyezi Mungu yazijuwao na ula mwanadamu wala mwanadamu lazifani kudra iwafikianene qadar fikra muaqqada wa muhimma
ye qada udokana yode ilmu ya Mwenyezi Mungu zilongozi ko jirizo nsipi ye kudra Mwenyezi Mungu udokana ya ilmu izendongozila zijiri shasukana yede juko zijirisa shazendongozi zijiri bimana narikaribishe fikra lelo si wa Komori ijomkini shahare nderi jokana ekipu ya hatu ya Kikomori isalakanti yende gerao mpira match dena Côte d'Ivoire Rwazara ngalie salakanti waja entraîner ndondondo sina majori mema entraînement ngionje ngwala ondo ngwava ondo zenongo pia ngizondo ma Côte d'Ivoire wana entraîneur mwi majoueur mwanyi zenongo pia mbi sisiri jo shindari imagine kana sisi ngarjo hunde ngarjo gagner match hasiba uda ila ilmu ya hatu loniyo na ila ekipu ya hatu preparation ze ndugo za hao pia gizo clear ngarjo shinda ari imagine kana ekipu ya hatu ngejo hunda ngarjo shinda hatari wareme 2-0 au 3-0 Côte d'Ivoire ngwa jo shinda hasiba udo ila ilmu loniyo he kudra ekanga sina kudra awala dhimuri washinde yode ile kwamba de masala qada dukana de ilmu loniyo ne kudra zijiri sani himar mwe fikira hima na yo fikira ikawe kubidike ne mafundi wa dini waje wakensi waitekeleze haku hauraji khulasa te fikira na kazani itekeleze banu wanama wa Komori na yode fikira ya mwana dokana wanu mwazo warambi kana wewe mkomori shababi kusina qima wewe hama ala wewe hama de portable zinu kana na tieri fanyijao wewe hama gari kaunga singwende siwa wewe hama mrika kusina qima izofanyao armwe dunia ino izofanyao dokana ngabo mrika ungu hendeso halafu wewe abo staslimu tikana usidokansi wewe welila usidokansi wewe fanya ndokozi jimana zindokozi jiriyo wewe kusina hajanizo hata izo nanzozi wasulisho wa Komori rimenye wazi haki za hatu rikilo harma ila fikra iparao mughalata mantiqiyya fikra sahiha shashit sahawdu kana waufanye takhdir waulezea akili ya hao waujahilie wewe ukai kushinda wakati wado fikiri utainzi la fikra za hao yode banu kana ngojo parsa wala maulama wa adu salatin wala maulama ikamwa unole lo harma ye hafla ya he sana alhijri andi sorongo waka uwinji wa hao wahambia ukana hindi wa atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum wao wajuhambia kana wa atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum wajub diwaza kana wa atiu Allah yuwi diwaza ardi wa atiu ar-rasula yuwi diwaza shawa wajuhambia kana taywali al-amr mushi rais wa dawla izo zambalelo ukana yako fungula bala de rais wa dawla de ardi hanjiza kana de meri ardi hanjiza de na mbaba kango dahon garambo wa fikra dokana itaya Mwenyezi Mungu yuke tutsaho itaya mtume yuke tutsaho sha itsaho wewe bomkomori utaye wali al-amr tayra iswa dawla basi na weta ya hera iswa dawla iyo ichanganywa na itaya mtume changanywa na itaya Mwenyezi Mungu wakati kao ketunji harma ila daira na ila mahala nikao ngabo haram yule namna Mwenyezi Mungu bakana wa atiu hafunga kalima taa wa atiu Allah hardi hafunga kalima wa atiu ar-rasul shaka jama wa atiu ulil amr hamba wa ulil amr fikra lazima dora mbwe fikra kajamba kana wa atiu ulil amr abuna lewe fikra منو فكرة مهمة جدا بطبيعة الحال إما علماء ويكاونغ مونا ولو هرمجان وهي بوليتيكي يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم في الحقيقة وهذا يعني هذا للأسف الشديد donc yode fikri ya mwando sari lanse fikri ya mwando kasne fikri ya vili dokana fikri ya vili ngesi harimaye kana rais wa dawla Suleiman tuweze fatiha na hizo ndio junga za karende lesoni kakarja tu fatiha au kana hunda options fil haqiqa fikra fatiha homba dunwa bibana kana ndombe Mwenyezi Mungu dunwa yo fikra sahiha kabati hata mushkila harma ejanibu hiyo sha dunwa wayo che yukende sandongo Mwenyezi Mungu ambakana wakule amalu
fasayara Allahu a'malakum, qul a'malu, na mfanye. Hadi hamba kana ud'uni, na mniombe. Shakaja makana mketi mdoni baba, na mfanye amali. Lidhalika ye fikra chawadu kana na rombeze dua na towe fatiha kazi la ndongo rafiki na sina okazi kwa jazifanya abuwe mkomori kwa jamba kana Mwenyezi Mungu kajarijibu, Mwenyezi Mungu kajarijibu, kajarnika kabuli. Yodi maana kana ngarjuni kiwa ze fikra hizo mtutani imeharimu fikra hiyo bana. Hiyo fikra basita so nspia ngarjushindari rambu fikra ya muhimu ikawa ngarjuhenda na utimizie halaka ya hatu yinu. لفكرة وكان مغالطة منطقية أيضا، وكان رئيس واحد دولة نهشية وينجي أجاوم بين كان بانونغا سيارمي رينيكيوا رندسة إنيو أفريكا، وأيضا نجوم شيء أجاوم بين كان ريبارو رينيكيوا ميداي لما شبابي هتنمية وإجيبتي أردنا واندو كيا وپوا دايرة na وپوا na ذكري ولو ماروكو فجواني كرئيس دولة ميداي شتساهوتي دي ميداي ولا شتساهوتي دي رئاسة إني أفريكا أبدا. شتساهوتي وكان ومكموري وانزو كنا زيوا وكان زيلا وانdu walobonze wakubali raisi woi tayi weze badatu mtu kubali shodi shitsahawo yode le kwamba mughalata mantiqi ukana ngamrengo fikra homdai sirenge fikra in Africa sitsanganya na fikra ikao wewe kutu amini kamide rais wa dawla halafa mwanzo nukinanze kana eboro nema Africa woro nema mashababi wa Misri woro ne wandu wapoida irada hubi ni Maroko wakubali wanikamdai wanihindini wewe mkomori kutu ami kamide rais wa dawla donc yode fikra itsawa harimwe ejanibi. Lidhalika ngamjo parisa kwa rais wa dawla daiman yesodo vumboze fikra hizo na mangalie ikabla zam siparenda tsitsahaye ze munadhamati hizo mashababi wa arabi wa hili tanmia almutakamila wa Misri adina wala tiji munadhama Maroko ila parojawani ka rais wa dawla wamdai tsondokana wala lati munadhama ikawa na puar mwaze zenzi zao asla shadu kana ye fikra uyo mdai utia dalbala rais yani kiwa mdai wa ila akhiri na bulati mahala nikao ujishe kanga bora isi wa dawla ya jusbutia mbikana ze organization zila wamtukuza wamnika mdai hende hadu hamba kana wallahi tinikiwa mdai ni mahala ni fulani hapare hukuma wanduwaji wa kensi wa sherehi fikra hamandaila tokwe fikra ngyo bana eno wakati lona fikra ya mdai lona fikra ya watu kuziwa ngari rumi yao harmajanibu ikao tidio itahwao tidio mdai tide tikramu tide ikramu ila walakini shitsahao dukana we mkomori uamini ukane raisi wede raisi wa halali ezajiri harmweze voti za birazila beke kweli uharaya shanga zao amini ba Afrika wa amini mashababi wa Misri wa amini wangu wapoe daira Maroko wa amini wahabu mkomori lazimu amini ishode shitsawao sha enamna jerjo kwa kina zebo mkomori dokana jana midai de harmo inu Afrika wa ila akhiri. Donc yode fikra al-asasiya ikao itukanza itekeleziwa harimwa janibu ya fikra. طيب zabarindi kana rais wa dawla hukuma urumia fikra mandazi urumia dokana timwambia kana ngabu halal harmweni dhamu wiyo harmweze voti mane asli heze voti zibiri nani jena mne rais wa dawla torambi ukana wajiri wizi shado kana rais Mwenyezi Mungu hawafikisha mwizi mzima na weyo yosi de namna sisi rafikiana kana ngarandura hibe voti shasi siri amini kana ila haq ya haina mkomori ikao yu haqi muqaddas yende ya bali yevoti ya hende ya voti ya onemduduka maslaha bahera isi wa dawla nuwandu wako hendari mweze voti raisi harambe kana wala wedzi wendi warihibia zi haqi zake warihibia ila sulta ya haki warihibia ila haqi nzimariloniyo
ikao ila de droit rilonio ikao ngari amrishao maruf si wanansi wananha anil munkar warihibi fikra sisi shabu ya Komoro ikardo anzara mikana ngaranzo nanha anil munkar ngaranzo ziye munkar si ubaliaze bilite renderi votie mru mwema wala ngarifanyao na umuru bil ma'ruf ikakarja voti mru muyi wala nanha anil munkar wala ngarzia munkar halafuan walo harmwezi warambe kana rimhidiani haki yanyu hiyo halafu sisi rijana makana zivotika si shar'i wajangwa nzuwa warinike pedagogi za nyumeni warambe ukana rini kwa mdai mahalani rinikiwa mahalani kadha wabitali rende haukana sisi de wanrikaunga si harima ehezi wabisulta shar'iyya lidhalika abo suka harima ejanibu hiyo. طيب ngarjo kazaban mana yo usulubikao simamianikana yoru milo haku harimaye ye politiki yo usulubikao yoru milo harimaye yo hayati wabitali ye hadafi tsaho dukana ngetsaho onwa kinaize owanansi ila an naltaqi fi qira'atin jadida amo Mwenyezi Mungu kana tishindisi munishiani baadhi za afkar aidan sodisi mwishelezani fikra za nimeni amjukana zo fikra kaunga mzijuwao shantu kanza nimsharikiani harimaze fikra hizo ila an naltaqi fi qira'atin jadida. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.